Otari piri nang kaki ko cali amalan kong amala Tuhanai ilma sopia banana kamanari我呢，我对寻找生考核的，这里比两吧，我那我对什么的工就是看考核呢，都是给会的。Ilma Sophia. Ya Bu Eri, Bu Yanti, selamat datang. Dan juga masyarakat orang Dapur saudara. Ya sembari kita menunggu kedatangan Bapak Gubernur Sumatera Barat, kita sambut ya dari Piriang. Langsung Ilma Sophia ya, Johnny M beserta Dina Joniol ya. Dina dari Jepang ya. Jepang. Ya, ini Emilia dari Vietnam ya. Dari luar negara dari luar negara ke
selesai puluh tari piriang. Kita ansuan sula pasal luang balik. Olah selesai puluh tari piriang cuy tu bana malah kini lesanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro. Ora baku do bana batang karambi batang jaguang nambatan nami nemai. Oh di Sungai Rumbai kita baguro di belakang pasar bana malah kini tumpak di nadaro jumara pulai selamat menampu hidup ba. Rumai. Hei, babalik kita ke Saluang babalik. Oh tandonya beralik gadang candonya berisuak tu malah baundang laba serak candonya siria seratu aja pinang di sana tetangga nakik seratu aja nang jauh. Ya lah bakato tek mila ke baku Pak Akmal Bapak Faisal di Sijunjung. Iya beralik langsung rumah itu iyo ya bapak kita besok itu bana kecek orang Sijunjung memang jikok tu mayo bagolek orang di Sungai Rumbai poi kita berisuk naik terapel jadi yo aja bus lah jadi yo naik bendi oleh kajadi namai oh kabajalan kaki le jadi yo nambah balik ko yo di sana awak jual ko emang anak awak nak temiwan itu orang awak aja macam di sana awak tu kalau ndak poin sogan awak itu puana kecek orang si yo yang namai okey kita tembus saluang lebih je kita langsung lebih